Mwiriwe ni Rutemusa Guillaume waragarutse. No munsi nkaba ngiye kubagezaho amakuru ingingo z'ingenzi yaranze itangazamakuru ryo mu Rwanda yandikirwa kuri internet uno munsi. U Rwanda rwahakanye ko rwikuye mu mushinga wa gari ya moshi iva i Mombasa. Guverinoma y'u Rwanda yabeshyuje amakuru yavugaga ko rwamaze gufata umwanzuro wo kuva mu mushinga wa gari ya moshi y'umuhora wa ruguru uzaturuka Mombasa muri Kenya ukagera i Kigali. Ambasade y'u Rwanda yagabweho igitero mu Bufaransa. Agatsiko k'abantu bikekwa ko ari abanyekongo kagaba igitero kuri ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa kuri uyu wa 18 Gicurasi ahagana isaa 4 za mu gitondo. Mu ngengo y'imari igenewe urubyiruko 70% ijyanwa Iwawa. Kuva mu mwaka wa 2010 ikigo cya Iwawa kigorerwamo abana babaswe n'ibiyobyabwenge n'indi myitwarire idahwitse bakigishwa imyuga inyuranye yazabagirira akamaro. Akaba ariho bavuga ko 70% ajyanwa kuri icyo kirwa. Amerika yashyigikiye igitekerezo cy'u Rwanda cyo kurengera abasivili mu bikorwa by'amahoro. Hatangijwe bye kashe himikwa ikoreshwa ry'ibyangombwa bitanzwe mu ikoranabuhanga. Ikigo cy'igihugu cy'iterambere cyatangaje ko uburyo bwo gutanga ibyangombwa binyuze mu ikoranabuhanga bifite ingaruka nziza ku bukungu bw'igihugu binyuze mu kwihutisha serivisi no kurinda umutekano w'ibyangombwa by'abantu bakenera. Skandale: abakozi b'ibitaro bya Munini, Nyanza, Kabutare na Ruhango mu buriganya bukabije banyereza ibya leta. Hari abiganye imikono y'abayobozi ngo banyereze imitungo, hari abumvikana n'abaterankunga bakabaha amafaranga nabo bakabaha icya 10. Hari abakoresha inyemezabuguzi mpimbano ngo barigise amafaranga. Mugenzuzi ati ibyo abo bakozi bakoze ni agahomamunwa. Minekofe ifite icyuho cya miliyari 173 ku mishinga ikenewe mu ngengo y'imari. Abatangabuhamya bashinjura Bernard Munyagishari bafite ubwoba bw'umutekano wabo. Abanyamategeko bunganira Bernard ku byaha bya jenoside atari mu rukiko baracyagaragaza imbogamizi zikomeye ku iperereza ry'ibanze rishinjura uregwa Brice Bikotwa na mugenzi we Jean d'Arc Umutesi. Bavuze ko abatangabuhamya bagombye gushinjura Munyagishari bafite icyo ko byabagiraho ingaruka. Muri siporo, ikipe ya Egypt Under-20 ikaba igeze mu Rwanda igiye gukina n'ikipe y'Amavubi Under-20. Akaba ari mu rwego rwo gushaka itike y'igikombe cya Afurika kizabera muri Zambia mu mwaka utaha. Naho muri entertainment, bite bya Jay Polly ushinjwa kuburirwa irengero muri muzika. Ese koko yaba yarakennye? Umuhanzi Tuyishime Joshua uzwi nka Jay Polly ni umuhanzi wamaze igihe ari mu matwi y'abanyarwanda kubera ibihangano bye byagiye bikurungwa mu minsi yashize. Gusa kuri ubu uyu muhanzi ntari kumvikana cyane muri muzika ndetse bamwe bakamushinja kuburirwa irengero muri muzika. Akaba ari izo ngingo z'ingenzi nari mbashije kubona. Bibutsa no gusubscribinga kuko nzajya mbagezaho n'andi makuru yavuzwe cyane mu itangazamakuru yo ku isi yose ndetse no muri East Africa. Nubwo naho mu kanya. Murakoze.